matlamat hidup. Ataupun kalau kita tanya kenapa Allah cipta kita, apa tujuan dia? Salah satunya kerana Allah nak menguji kita. Banyak ayat-ayat Quran kalau kita nak baca, semua saya tulis di sini salah satunya. Kalau kita nak baca, antaranya ialah disebut oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang kita pun dah baca sebanyak kali dah sebelum tidur. Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi perkataan Al-Quran dalam membicarakan soal tujuan kehidupan ini, salah satunya ialah berbicara tentang musibah. Dan kadang-kadang Quran menggunakan fitnah, dan kadang-kadang Quran menggunakan bala. Bala ni ialah cabaran, ujian dan sebagainya. Salah satu contoh saya bawa di sini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya yakin kita dah baca, kita dah faham. Cuma kita bawa lagi sekali ayat Al-Quran untuk menggambarkan kadang-kadang dalam bahasa Melayu kita selalu diulang-ulang dengan perkataan ujian. Sedangkan ujian itu salah satu daripada musibah, salah satu daripada fitnah dan bala yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, insya-Allah kita sama-sama renung ayat ini. Ma asaba min musibah. Tengok Allah menggunakan perkataan musibah. Ma, tiadalah. Asaba min musibah, suatu bencana pun yang menimpa fil ardi, di bumi ini. Kadang-kadang musibah tu diterjemah dalam ujian, kadang-kadang diterjemah dengan bencana, kadang-kadang diubah dengan cabaran, diterjemah dengan cabaran. Nanti saya sebut satu persatu salah satu daripada makna-makna musibah. Tetapi Allah Ta'ala sendiri menggunakan perkataan musibah, ialah sesuatu yang menimpa. Yang ditimpa itu fil ardi, yang menimpa itu di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak ada satu bencana, satu ujian, satu musibah yang menimpa dirimu illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini menceritakan kepada kita secara